Anya laki din! Ay, kasla manumitin nga aldawasan ka nagpasada pa Riberta. Saan pa'y garot paray? Kasanwa ka makapasada kay Jack pa'y mo na patarimaan ti tricycle ka? Kasta ka day paray. Patarimaan mo nga minay, tapno makapasada ka biteng. Sayang bit Oray kasano ti ayat ko amang patarimaan ko ma. Ngam awan pa'y garot kwartak paray. No adda na wadwad na kwartam. Ay kahit pautangan na mangkiday. Ay apa, di takik deng. Uray sa kawan magkwarta kita paray. Nagbayad kami kini bakit ko iti tuition fee dagiti ubeng di pagadalan. Ay kas na ka ni paray. Kulak-laki din no adda mabulon ko king ka. Pasensyakan paray. Awan na talaga. Amumbit kanya kong. Sa anak anarigat akasarsarita laki di adda. Ay, pautangan ka saya. Aglon ka lang ni Jekuaw paray. Ha? Ipadas mo ta membro ka bay. Plan-plan wag bitlang aglon paray. No kayat mo. Agid dan tama pa rin umay alawas. Agpasada ka man kan saan, kasla ayos lang kan kabirtaw. Anya? Danda ni makabulan ay nasaan ka nagpaspasada. Ngam kaslaawan pa'y planom nga ipasimpati tricycle mo. Ay, unay kan bakit? Aday taka man din ako na kam. Iparparupan man din nakaslawan panunod ko. Nay, saan akas labirtaw? Tatalaga nga mo panunod mo. Ay, salbag ka. Anya kalaki din aya. Araramidag mo ti amin bakit? May pasimpak lang ti tricycle ka. Tapno makapasada mo't kuman. Nasaya at kaday no kasta, birtaw. Ay, di ka lang tanga orayan ba? Ipanpanunutan nakman ako nakaon. Ay, pakamukla nga. May ibusan ti bagas tayo. Agraman ka, Saul. Anya? Iswa pa nga asem. Ipaspas mo nga ipatarimaan day tatap nagpasadakan. Awan ka ng tayon na salbag ka. Kayat mo asawan? Aglon mat ni kumpare Maberto, lakay? Win ka no bakit? O sarin na ka no pagpatarimahan na iti tricycle na. Katwa na. Ay, kasibit yung kumparek. Manumit din alawas dyan. Dandan sapay kayo din makabulan asa na nakapaspasada. Iso ang mapilitan mo din nga aglon. Anyay nga rod, kastaan talaga Nuwad ko makwartak bakit? Pautangak ko ba? Nga buray sa kiyawang mga rod. Aglon kayo latan O kat, kaano kayo nga rod ang mapanag-apply? Intun bigat ko mga rod bakit? Ha? First Monday itabulan intun bigat. Kit iso ti mabalin apa nag-apply itilaw ni Jeko up. Aywan gayam anya. Katwa na, awisam ni Paring Berto. Tamasapa kayo amapan. Nasabat ko nila kayo mo itay ana pa nagpilay niya paradaan. Naipatarimahan na magkaya mo ti tricycle na. Nanarita. Ha, aywan, hindi pa nabinsan alawas, anay patarimaan na. Isumat la pagatla payag man ng tiisam mo Si Kaki di man. Naimbag man, tanay pasimpala maglaan. Ay katwan ngam naglaw ni Jacob iti kwarta ngay no sarna. Kasta ka di? Kat uray tanapigsa mo ti panagpasada na. Maiurnungan na maglaang ati pagbayad na. Ay, sapay ko mga raw, takasta. Gamnay, nagado nga ron ti paggastusan. Di kang pa'y nakagatang iti abono may gitalon. Katnay, dandani mo ta na agdawa dag iti pagay may. Agpautang ka man kiday. Nanarita, anyay kumati mautang mo kaniya. Ti urmot ko, ano kayat mo? Ay, sika talaga. Promises! Awan na talaga maipautang ko ken ka na, Narita. Aguray ka, tayo nakagsapol iti dirty old man. Baring adda, tayo ado ti dollars na. Anya laki di. Hey, bigbigat, nakapanibid ka dito yan ti tricycle Mabertaw. Ha? Aywan nga raw, tata. Kasla, nagdagsan ti parikot mo.
Ay, nagdagsay na talaga, tata. Kwarta, ti parikot ka. Anya, habay nga agparikot ka ti kwarta. Kat nagpigsamas ti pasada ita. Hinaldaw, bumanurbor kayaw. Tadulat ta ti masahiraw. Oray ka sa numit kapigsa ti panagpasada. Kat aduma iti paggastusan, tata. Kas kumaita. Kaslay din na minsan lang aldaw ang naglunak. Ije koop. Gamnay, italawas ti Judith na. Parikot ko talaga ti ibayad ka, tata. Judith at talagan. Si kapay may tagparikot. Diskardam la dayta, Berto. Mabayadam la dayta. Hanya lagi din. Galawang lalaki ah. Ay, sapa lang ko mga raw, tata. Parikot ko talaga ti Judith. Oh, nana. Kas kalatigri lang ham. Nakadkadlaw nga damanan ka apam. Ay, talagang adda. Jesus. Ay, mabakal ko. Tiawanan ba'y na Judith? Ha? Ano yan? Taapay ni Judith, nana. Amaw, nanggag ko, tinagsaritaan nila kay ko kinitatakurad, itay. Iji nagparkingan nila kay ko iti tricycle na. Ha? Anyot keg mo sa nana. Naku na, naki din a parikot na kano ni Judith. Parikot na kano ti pagbayad na kankwana. Anya? Kaya't asawan day ta, adalimod a relasyon da Judith kan ti asawa. Ay, mabakal ko talaga na diya babae. Jack maklon nga isukat nak ti asawak itikas kankwana. How come, nana? Ay, kundi kumpari da diya apid rin kinilakay ko. Ngam adamag gayam ilimlimod da Judith kan ti asawak. Ay, salit ti amin asalit. Anya? Makaalak lang itinatibker nga ebidensyak. Ipakulong kay dadwa. Ay na, oray mabuyok na iday. Irorod kon. Anya nga, tiluto masidahin bakay. Awan! Makapagigtot ka mo tayo. Hagdamdamag ang idinasayat nga magbugkaw ka mo tayo. Ay, sabat kini! Ha? Ingka mga ni dyan ti babae. Ha? Isaw ti mapan mo sa lugsoda noon at inluto na. Bakay? Damag iti sidan. Ay na! Kunam siguro no jak amot ilimlimod mo, Berto. Ay, mabit lang man bakay. Anya ka din sa kay pagbagam. Kun may sa, anya ko mati ilimod ko king. Ay, ka lang pampamarang! Magpampamarang kang awan aramid mo. Ha? Tama nga lumay kali ka si bibiyag tikas ng aramid mo ah. Ha? Agasam man tilaing mo, wagilimad. Anya? Ay, makalak lang iti bidensyak. Talagang ay pakulong kayo iti babaen. Kunam siguro no jak mo. Hay, agsagana ka, Berto. Anya? Ay, talaga sana ka makaigna. Ha? Kat no, ebidensyam. Di ka pala mapantapisan, ijabalay dan o pay suka. Hay, talaga. Kamkamata kung ti angas ko, gapo iti namuak nga da relasyon da iti asawak. Kantay di Judith. Apay, napanag na ka mo, nana. Ay, umdas tinangag ko. Anay baga nila kay ko. Parikot na kano ti pagbayad na kini Judith. Isu akayat asawan day ta. Agpabayad day di Judith iti asawak. Siguro, agpabayad nga ta. Ano malpas ng agkwa? Ay, salit kide. Narigat nagsasao, nana. Amang ano sana apuno day ta. Nauwan ebidensyam kat iwarwaras mo day ta. Amang ano isupay ti pangikaswanda ken ka. Ay, saan? Takdarak tinangag ko. Saan nakatulang? Ay, Sugodak to pa day Judith iti balay na. Talagang agngar-ngaryot akan ko na. Talaga! Ay, nasaya at nagranata si ka Judith. Ang naglaeng amang dadaal iti pamilya ti akin pamilya. Ha? Manang Rita? Anya ka din dito nga ibagbagam? Anay ko? Mabit lang. Anya ka diti basol ko kan ka. Tapno tong paan naklatan akastoy ha? Ay, di ka naging dinay ngawan ng maum. Abo kon ti amin anya. Saan ka maawatan? Mabit lang. Anya ti parikot mo kanyak. Kan kasarita nakpay ko mga umunasak bay kang agtong paakas ta. Ay, awanan ti ado-ado pay asaw. Tapna mo man niya. Awan ti sekret aw nga nanayon nga mailimlimad.
Hawanan ka iti baen. Anya? Unam siguro, no? Jak amo ti limod a relasyon nyo iti asawak? Anya? Ha? Ay, agtanang ka iti panagsasauyo, nana. Aglalaki ak, ngam nila kayo pa ilaang mat? Yaks! Anya? Amuyo day taga inaramid yo kanyak. Mabalin kayo nga ikaso. Awan ebidensya yung basta kayo latan nga agtungpa. Kan agsasao di sana pudno? Ay, urayan nyo, Nana Rita. Amom si Karita, magibabain ka talaga. Di ka nagbay ni tagas na nga naramid mo. Tapay! Isakit mo da di ajudet ngam siyak nga asawa ma. Na, apay, anya launay ayati parikot mo keng kuana. Ay na po, siya nga asawam ti mababay, di tagas na nga naramidam, tapno mo. Nang runa ka di paripidring, nakababay nunay keng kuana. Ay, ti kunam kiday! Pudno nga men nga da relasyon nyo kini Judet. Na, Ay, sumong bat ka iti bari bartatong paon ka larod ka. anya a relasyon nga ipagbagam. Hoy, Rita, agkurikor ka ngay nga ta, tapno manggag mo na imbag dagiti maipagbaga. Siguro, tinanggag mo pagsarsaritan, may kanitatakuran, idi na minsan ngal daw, kat maipapan iti Judate. Ha? Judate, ti utang kau iya ko up. Nakunak aparikot kau, ti pagbayad kau, ta Judate nan. Saan na pagbayad ko ti babae ngagdagan iti Judate? Ang lalaki din ay Rita. Ay, kwa. Ay, kasta ka di Bertaw. Ay, napan mo mulat na tinungpan ni Judate, ngawan gap-gapaw. Ay, unay kan, di ka malaki nagbainin na ya. Ay, kwa. No idarom na ka ni Judate, gapoy tinaramid mo, ay awan bibiyang kau. Sangwang masikalahan. Ay na. Ay, bababainak ka talaga. At dayamot pa nagbain mo. Kanakaskas tao man nga mong tagbain ita. Ay, si Kaki Dimot. Ay, bababainak ka talaga. Awan gayam kinapudno ti atap ko iti asawa kini Judith. What? Awan gayam ti relasyon da. Kamnalpas ko na tinong pa. Iti pa'y kaadwan ti tattao. Naibabain kumatan ni Judith. Anya? Oh my gosh! Anya nga minayat aramidem, nana! Impagarup ko nga raw nga ada relasyon da. Ngam jay nangag ko iti asawak. Nga ibagbaga na aparikot na. Maipapan mo gayam iti Judith iti utang na ijay ko. Oh, Anya? ti panangawat ko nga mehen kat Judith. Saan magayam ta Judith? Ti amok akit parikot na ti pagbayad na kini Judith. Ay, diyak mo na niya tibaken ka na. Agkurikor ka man ngamin. At dadakkel abarita mi ije balay. Isumanlat mapan mo alaanan. Tayo ti pagkurikor mon. Ay, si Kaki Dimot. Katuan mat. At dapay palay dyan. Tapno nalawag ang mangag mo. Tagiti mga mangag mo ang. Saan akas ta nga ipapanmulatan o anya laditan. Anya kalaki din nana. Ay, mababainak ka talaga. Kasanon nga ito agdarom ni Judith. Kasangwaan. Alangan mo nga talikodan. Sangwam ate narabi mo nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti okay nga ilakom. Wan kumare. Naimbag lang ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay, katuwan mayat na ita. Ay, wan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan nuhudis. Bagpailaan kumare. Inton adan tumanan kwarta. Sakto manin ag-order iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in-order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Kung kumare.
Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatan ko. Iso medyo may kamahalan na ilakok mat Ay, kitwan ako, kumare. Tapno at damit at iganan siyam. I-live mo to pa iti Facebook. Tapno adu ti gumatang, kumare. Ne, apay nga ating. Linukat ang matunday ta kakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ket manungay. Ay, kat adamot na ornong ko at 3-5, manong. Ah? Igatang ko man iti bag-ala ko ni bakla. Apay, at nabagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako ma, oray may salaang manong. Anya. Tato adamam mo't ususarik no kasi arumwarak. Wino adapasken apapanak. Apay, manuay ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agay tala. Gumatang ka. Tapno awan makon ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunamutlan, agtultuloy tila ako na tiawanan pa eh. Nay, masay, ada ka di parikot mo. Agsasaw ka magagmay-may sa. Day man na bakla. Kung dila ako iti bags, kunamutlan no nagpipintas tila ako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay day tan pa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kan uyaw, mapan ka gini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko a brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, mala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo ngayon bagak. Ay na, nasayatay may ka kumare. Ada good news ko ken ka. Ha? Anya day ta kumare? Ada napinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko nang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Lino katakpay mo ti alkansyak, tako lang nga iso ti gatang ko iti bagking ka. Saanan, mare? Ited ko laken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes. Saan ko, mare? Among ka di? Idilino ka tak, ti Bela ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bel. Ay na, at dadala sa nakakabil. Ha? Nagadumari eh. No, isukat ko din chay. At dami siguro nasurok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare, kan malaksi di ti Dallas, at the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod, mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bela ginatang ko. Ay na, nasayat nga ron no kasta, abes. Kita na, irwal mo nga ron din ti bagay, mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtugaw ka dito eh. Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag intol madandama. Oy, Bet, nangalaam ngayon mo titiday tabag. Ah, ay kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni, naimbag man tayong padawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay kitwin Impadawat na laangan kanyak, tadang aming gold a kwintas ang nakaot na iti bulsa dagiti bag. Kitamom ka di kumare. Saan la aday ta? Adapay atin naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kaya't mo nga da free a bag mo, mapan kamit ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa ititid na king ka, ngam iti-intid na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo abag. Asaan anaga po iti okay? Maawatam? Anyan lakit din. What? Awan man bibiyang ko nana. Uran nga piti pagpagaday di amasing itilikli ko dak. Katuan, bayam kadilat tanuan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas nga nararamid ko ken kuana. No uy awan na ti panaglaklako kiti bags. Anya ko ma, whatever ako na. Amumatan ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaang di kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di ah.
Ay, podno day ta. Naku namon. Apal na laang. Iso nga daw, ti masasauna itiliklik ko ram. Gambay am lata. Ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adon to pa iti dollars ang maalam iti bag. Swertim day ta. Ay, wala na. Sapay la kumarod takasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na maseng. Itay ka pa nakamulang lang ah. Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo ya. Awan parikot ko. Adala pang panunutok nga ramidak ko ma. Anya day tangay. Kahit ibagam nga minatap na mukmay. Pampanunutok nga ilakay. Anya nga tanong gumatang mat itibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay. Kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladam tilakla ko dadya bakla. Kahit kunak man no na masana na saya dadya negosyo. Kun kunakla dadya ah. Ngam idinaamwak nga ado kano ti dollars anaala na iti bulsa dagiti bakeng. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amutang ay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamo na. Inton bigat. Inakman withdrawan ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta isuman mati igatang ko iti bill. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta a dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 pay. Nga lakit di. Nay, nagsapa ka matan maseng, papanam ngay. Inakijay na na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa ita da savings yaw. Katuan anana, nga manulaang mat day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit day talagang awan dakas na. Isuna laang, ta saan mo kumamot nga inuy-uyaw kan kinat-katawaan ide. Naamwak nga men nga alo ti dollars kan gold a kwintas anaala na iti bail. Iso na panunot kumot at yaglako na na. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Kita malat apal na doy siya masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di ati sa bala man panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na dago la kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay atagla ko mo't, dipindilat tamot akadag iti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Uray sakit mas daawak mo't ngam binaybay aklatan Wala na. Uy, bentay latan. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga kataway ti sangwanan na dadya babae, bes. Kumanga mare. Ngam, bentay latan. Kumanataway din na amuan na ngaglako kay tibag. Ngamita, tinulad na mga ti lakom. Tawanan bain ama sing-sing-sing. Bayan tangagla ko lata kumare. Kasi tinakuna ni Antimona. At dalat ta kadag iti tattao no sino ti kaya da pagkatangan. Sa bagay magkidi, bes. Umay ka man kidi, di balay? No awan aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman na, kumare. Sana bale, tadatangtan mo. Kaya kakarunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, laki din. Kayat mo asawan, mapan mo matan alaan ti in-order mo bags nga lakom maseng. Wana na, ada ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, kasta ka day, katwa na. Oh, apay akas na saan kayo amaragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha, anya saan amaragsakan nga ibagbagamat? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti adda kwarta na? Nga laki din.
Hala, inik ka mana, ni tidakas aka ipapanan, ultimo pa nang sungbat ko kan ka, salbag. Katpud no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tayo nakon. Umay kayo to balay. Tagpili kayo to matitigatangan nyo abang. Mala, wo, ninkan. Nene. Nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga namang paklan nga ulbod daya bakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Wan tayo sumad nga may kinapanay bagbagay tinatao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na itibag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Amo king ka masing. Ora imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars anal-ala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na. Sana ya? Anya? Sa ita, si kapit at daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod daya bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, pagtalaw ka man langin dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin dahi tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man daya bakla dito'y nana. Ha, taapay ni bakla, ada ka daitad mo kan kuana. Nya kumangay mo, daitad ko kan kuana man. Pagsasawak kid diya, ti awanan bay na bakla. Anya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay, mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun, nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko, linukatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na, ngampulos mat nga awan nakitak a dollars. Wano uri gold man la kwintas. Kat, anya kumaita, basol daya bakla, ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga do tinaala na a dollars kan gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat, kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na, kastamot tanti dollars a napanain sukat itibang ko. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabasol mo iti sa bali a tao. Talaga ajak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Niya lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabit lang. Pagsawan na kumapay mata. Oray saan ka nagsaupay? Si kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Kwa? Abay, imbaga kayakin ka tuladan ti negosyo. Inalukoy ka kada gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, sakpay ti nakabasol. Basol ko nga rod, no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas, when no gold na kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumari. Pasensya, kumari. Salbag ka. Iso sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputa nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakaskan ka? Iso asiguro, mararanak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim. Kas nilang dayta. Anya? Iso asan atilay pagpabasol mo kanya ka? Maminsan pa talaga si Kamasing, ha? Amangan nung masiglot ka kung naktumat, ha? Siglutan ka akaslanwang, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, Mare, apay nga agwalwalis ka katrabi eh. Ha? Taapay kumari, dakas ka de? Kasla saan ka matabak-bakutan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis itirabi eh? Pamati la ti tattao idi ang gaday ta kumari. Di kan tumat ngamin mamate. Dakas nga ro ti agwalis itirabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal ka kit. Tsaka mo kan ka kumari. Anya?
Pangasi man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan met ngod anak kapapati. Anya laki din. Anya dyan ang neg kung nga ibagbaga ni Aida itay. Bakit? Kunana adakas kano ti agwalis iti rabi eh. Ha? Para kan kuana ket dakas takas la kano iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amo na da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngamno siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Ket nagadungar ti wara dagiti ubing. Isuman. Patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punre ta bakit? Sana maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta. Anya lakit din. Ay, dayjay at Jenny. Iso nga awan ang asin suwanda iti biyag, gaputasan da apat dyan, ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di marinday tang ibagbagam si Kaida. Apay manen anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagakan ko na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manen nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ayat ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamot ay ti kinagaget, kin kinasarot ti tao. Anya lagi din. Ale, may isa kamat kumare. Ha? Apay kumare? Agwalwalis ka rabrabe eh. Anya? Tapay kuma, daki sa iya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh? Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si Kaki Dimot kumari Aida. Anya ko matidakas na ti panagwalis ko iti rabi eh. Kita dungarod mo ti wara dagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang na mabalin ko mag-aramidin itan. Patpatim mo dayta. Ay, awan at talaga tinagdumaan yung iti dayjay at Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sa dot at tao diti bagbagam kumari. Agawid ka kidin. Nagado ka nga. Natatagwalis naman pa. Tasakan. Ay! Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha, anya dayta. Apay, puno ka ti bagbaga dayjay nga Aida. Adakis ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no, iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan mga swerte nga eh. Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakit kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngamda dyan nga Aida. Ipaturay na ta muna. Ay, patpatsam dayjay. Awan pa iti nasayat ang maisuro na iti pada na aparswa. Salbag. May samot dayjay ang nagalas a bakla. Iso siguro nga awan aasensuan na iti biyag. Tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manen day bakla. Apay manen aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi eh. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Jak amukin Kaida. Naku na maday ta tibilin day di apong mo alakay. Dakis nagwalis iti rabi. Ngam day nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyon ti bagbagak. Kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan, Aida? Agsalsalod sudak lang mo. Anya laki di dahi tuyaw. Sardangan nakman di no? No saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day.
saan kayo mat abak-bakatan, nana? Nay, aliya ka din day tangay bagbaga maida. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo aya dayta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo maida. Anya? Bakbakita na ko, ngumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kanday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti maisuraw? Aniya, sakpay at talaga ti sana pa isuraw. Ay puuna yan. Dita kay manlangan? Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay ammo ti maisuraw. Masaya ta nagawid kan. Narabyan ka man ay. Apay aya, inuray nakpailaang. Di ka pailaim mo na naturog. Inuray ka talaga, tainuray ko king katiwara, Jessilyn. Anya, Unay kan ay da. Nangan ka iti nagsasamit, Jessilyn. Sakit saan mo dinalusan. nubigat ton. Anya no bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado ti waraan nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang nga napandangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang aron, ingkadalusanan. Hindi, apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwalis iti rabi ay. Isungarod ako nakainton bigatan. Anya, Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi ay. Sungainton bigatan adalusak day jay. Mauwatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! awaya, rabrabi magkagpukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya, Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. basol mo mutlang dayta. Imbagak ngamin kin ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit din aya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Kudno mo ti bagbagasan aya. No dinalusam kumati nanganam dito'y silid. Awan kumati nakuton dito'y. Naturong kalatta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakes nga rod. Anya nga ita. Sinirret lang nga rod ti kuton dahil talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga sakit. Salpag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo. Dahil tatiga na ba miti pamatim ama iparit agdalaw so nagwali si tirabi. Di pa ilaka. Mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pangasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpig samtiag sa una na. Diyakunay mangigti bagbagam. Ah, apay natulong kan. Un nga rod, nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya, Di larabi, nana. Nagsakit na talaga tilapayag ko. Sapay day dyan matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, nana. Amo yung matan. Dakas dagwalis iti rabi eh. Iso ako nak nga ipabigat kung ti pa nagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrak matanti ko ton dito'y lapayag ko, nana. Ay dapaw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula mi ti panunot mo. Anya nga ita, gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo na Nagkunang ngamen asaan na awalisan no naskan mo't andalusan. Ang mumitin na dyan ako malim.
Mamati la unay adakis ta agwalis italabi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukat tinangipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod ket. Kat, naikat nga tan tikuton itilapayag na. Saan pa ka no? Makagay ay-ayam pa lang di unig Isumit ko na dagiti kaluba. Adda di tabalay da agpalpalikot. Gapoy tidakkel ako ton nga day tilapayag na. Kun kuna damit. Anjala ket det. Na, sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no tikuton na talapayag mo kumare. Iso ngay mayak. Anya? Kat, anya ko mati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramidag, ka? Anya nga awan. Ay, apo ay mare ayda. No saan kumaga po iti pamate, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Tiko na, gunggunam! Anya? No kasapulan agwalis ngamin iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan kat aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, adapay lang ti kuton ni talapayag mo. Anya laki de. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumari, pinasungadak ay ti makapainsulto akatawa. Ay, kat nainsulto mo't lang, bes. Ay kadun abes. Amumot tanti panagat katawa kat makapainsulto bes. Ay, gungguna na kit di Kinasadot na lang dayay. Iso asan na makawalis iti rabi. Ay pudno day ta bes. Basol na kadimot laeng, nga pa nakastruk ti dakkel ako to ni tilapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatyan na. No, ado ti warna, apay kiti na saan ka nga agwalis. Tsak man amukan ko na, siguro. Itaan ako tong tilapayag na agnakam mo siguro, bes. Huwag nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumarano, kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga no ti silang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan ti kuton jay mabagbagi na, jaklam mo na, yan yung laki de. Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam, kumare. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpigsam basit na panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay tidakkel ako ton dito'y lapayag ko. Naiina, ti kunak laang gungunam. Anya? Ti lang to mga min patpatyam. Surwam kay di nga dalo si Jabalayo. Aldaw man min rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pa ilangan, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere mo, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumare. Putno mo ti bagbagasan aya. No day ta silang mo ti makuton, ang mga no panawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. San ada kasi panagwalis iti rabi. Ti dakas ket ti kinasadot. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Dito iti bayad ti baboy yo, nana Teria. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, nana. Kurang matinyawat mo akwarta. Saan akas to, tigatad tinagsaritaan ta. Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akasayak ti bayad na, nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akas ta tinapasamak.
Pasensya kayo na. Ngam naman o tintid ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong? Diintid ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa inyo pa ilang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pang-i-deliveram ka kita baboy ba kahit? Ija sentro. Ada bayar ko ija ilakay. Order damin dahit ha? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang may kita baboy. Ikat ginatang ko ah. Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Ha? Amangan mo, no binarat mo. Ano kurang man ang tintid mo abayat, ije ba kahit? Oy, saan ah? Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko amidyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at iti kalman. Siguro dumla nga intid mo tinagtulagan nyo abayan. Tapno awan riri ba kahit? May iso mo nagawit abakay. Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siyak lakay. Manungay. Secret. Ribo manay. Eh, syempre ah. Diyak mat ipalubos ang malugi ah. Makitam tayo ta filma. Dakkel ti kanan siyam. Iso adi mo kumabaratan, dagiti baboy, dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente. Basol ko nga rod no nadiskartiak. Basol ko no nalaingak amang ilakaw iso adakkel tiganan siya. Anya lakit din. Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma anak ko. Wantatang, kay dil-deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adaman ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamot isang kay bagayo. Wan atag dinabag dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas naman iti kalugaran tayo. No baratam ti baboy alako da. Anya akaasimot nga ibagbagan tatang, bayadak mo ta. Wan anak ko. Nung tayo gusto ko maapresyo ti bayadam, ah? Di mo idabaratan, tanariga mo lang tagtarakan. Sapay nangina ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Ay. Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganan siya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta. Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo ti bayar ta. Ang mga nadamam mo ni nanang, ngagbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasano nga ro din na madispos ngay. Madispos ko maadagos, tapno masukatan manan iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti bayar iti online no adda. Sige, pilyam tayo saan abarat, bakay? Wala kay. Siyak pa iti ko nam. Talaga nga ibirok ko ah. Narigat nga tati agtarakan. Datarakan nyo ababoy, anya, Mario. At damoy, Maribel ma. Diyo ilakaw. Kinapod no na, agberbero kami kanibakit ko, iti bayar. Syakon, gatangag ti baboy yaw. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yaw, saan kayo amabanog, tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yaw. Kasaritak pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay pailaan ngay. Di mo kabailan, tag-desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidi angam no may papaniti kakasta abanag. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa ket ni bakit ko piman tinang pakpakan. Ken nagdaldalos iti kulungan nagiti ababoy. Urayek ti desisyon yung agasawa. I-text nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man na naterya. Si kamot gayam day talinda. Anyat masapul mo. Kasto nga minana. For disposal ti baboy atarakin mi. Ngam awan ti bayar mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Ngam, agalanganin ak amang ilako kan kwa na. Amangan no baratin naman nun nana.
Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat da nga hinte. Di kayat na, kat isulaang tidakkel, ti ganansya na. Yak pa'y nalipatan ti inarabin na itilakok ababoy idi ka. Adda nga rod ang muyo abayar, nana. Ay, ada ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wan man, nana. Agyaman naklauna yan. Kinasarita nak ni Vilma itay, bakit? Anya ngay timbaganakan ka lakay. Kaya't naagatangan ti baboy ta. Anya ngay timbagam, imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man, tadi ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat dahi nga ahintay. Kinapudno na, adain suro ni Nana Teria nga ahente lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asinaw? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Iso tisuki ni Nana Teria ita, tamayat kano ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma a barat launay? Kinasarita na kakadi nila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak mat kan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka, ngam addan ti buyer mi. Ah? Anya? Adda nang ikontakan mi iti baboy mi. Asino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Taga kabangibang a barangay paylaeng matinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka, ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi mat Asino dyan mawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder manay? Agorder ko maa. Nga maawam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo nga eh. Adamoten sa bali nga ahente nga umay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya man ti kakumpetensyam. Ay, wen, makapasuron nga rod. Eh, kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam, no iso ti kayat dagiti kalugaran tayo apangilakwan iti baboy da. Amin tayo, katag kasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino mat ti mayat amalugi ngayon. Anya ti ko na, Vilma anak ko. Dedya anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Anya laki din ay anak ko. Saan mga binamabali na pilitam nagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan dano di na kaya. Nalipatam samot amano atawa na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron ti kasta nga inaramid dedya abakat tatang. Siyak matan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam na ita. Taintun sumaruno. Di ka kami nagbali na barat. Bayadam ti husto presyo nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tanarigat mo't pima, dagdarakan. Kandakal, ti gastos ta. Tanangin nakit nga ron ti feds, kan vitamins. Sumurag ka pa'y atag kapita, Vilma. Saan akape ti gagarak nana? Ha, anya nga raw. Da kayo kanong matinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno day ta. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipamam mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda ti nagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Siyak matan tinaawanan iti kasta ngay naramid yaw. Ambam Vilma, saan ka amaawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak, nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno day ta. Anya ti imay na imbagangay. Ay, kati maipapan akin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy.
Sakmat ng ti pagpabasulan na, no apay nga awan ng ti mayat amang ilako iti baboy kan kwa na. Apay ada kayo ti pabasulan na ngay nana. Man amo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno day ta. No saan ko mga minabarat? Saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente? O di tuloy-tuloy kumamit ti negosyo na. Ay, saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay. Rugyam mo't ang dagtarakan iti baboy tap na mapadasan mo't. Nagtal na ka man dita. Nawan na sayat nga ibagam. Amo mga agparparikot da tao kas tapay laang mat ibagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo ngaming gadakkel ti kanan siyam. Anya nga ita, si kamo lang tinawanan. Basol ni Nana Tiria ah. May samot day dya aramon. Aga-agaw. Masabat ko laang dita dalan. May na makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kasi kalaang ti dakkel ti kanan siya na. Anya nga ita, awanan ti may tamang hilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akas ta ti panangkitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah, ni awan. Amok ah! Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim ajak kayat ti apa. Agenda dalos ka pa ilaang dita. Amok ah, may isa ka kadag iti naragsak, iti napasamak kanyak. No awan ti nasaya at nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan, no kasta kasarsarita ka. Anay ko, impatam ti ko. Di mo urayan asyak ti masarkan ka. Tadi mo amuno anya ti kabalak nga ramidan. Agul uli makaklangarudan. Mangrugi ka manan. Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materyales. Eh di agpirok ka ito sa bala trabaho. Ado dita, ngamkurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ano ahente. Naparpartak apang baknangan. Wana, gumawan mo nga rudong pangalami ti baboy. Masayangan na klaunay kadag iti customer ko kumatatang. Ano masayangan ka? Di agtarang ka lang ti baboy. Tapno mo malaang tiriga ng lalaki din. Na, anong taburyas? Bakit? Nagtarakinak man langin iti baboy laka. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo bakit? Kontrole mamay. Manobulan hindi na palabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kadagita. Saan lang nga itatial daw. Mag-move on ka din bakit? Lalaki, di mo dati. Ikataman, di kasta ka panunutam. Inton ko, makarma ka manan. Kumusta ka anak ko? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabannog nga ron, tata. Kasta talaga. Awan tinalaka anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko, anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat tarakan. Nagninapay nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo siguro itan. Napay ang nagbirok na iti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakay. Ginatang dakal iti baboy mo? Wala kay. O lagayam. Apay nga kasta tilangam. Madlaw saan ka naragsak. Wana, tanatumpungak pa'y lang matibayar ang barat mo. Daytoy ti listaan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Na, kita ka matigasos mo. Aday tanay. Dakkel mo tanday ta ah. Ngam daytoy lang kit dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel tilogin bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat.
Anya tirig na bakit ibaga mo kanyak? Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang. Ay, noamok laang. Diyak ko man inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit? Luanya man ti marikrik na mita. Kastamat lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Amum bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutan. Panunutan tayo ti pada tayo at taong agsakripisyo para itinasaya na masakbayan ti pamilyada. Anya laki din bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.